Mnogi ljudi na ovim prostorima i danas se sećaju zvuka koji je 90. godina parao nebo nad Balkanom. Za jedne, lovački avion MiG-29 bio je vrhunski simbol moći, brzine, nacionalnog ponosa i prkosa. Letelica koja je svojim oštrim linijama i moćnim motorima ulivala nadu da naše nebo ima ko da čuva. Za druge, ovaj avion je postao tragičan primer kako jedna država ulazi u modern vazdušni rat sa opremom koja tehnološki i logistički više nije bila spremna za sukob sa takvim protivnikom. Godine 1999. dok su NATO avioni ulazili u jugoslovenski vazdušni prostor, jedna stvar je bila jasna. Nebo više nije pripadalo onome ko ima najhrabrije pilote, već onome ko ima bolju tehnologiju. U kolektivnom sećanju ostale su priče o herojstvu, srušenim letelicama i nejednakoj borbi u oblacima. Ali, kada se sklone emocije, ratna propaganda i politički narativi, pred nama se otvara hladna, vojnička i bolna istina o sukobu na nebu iznad SR Jugoslavije. Koliko su MiG-29 avioni u Srbiji zapravo vredeli protiv NATO-a? Da li su ovi aparati 1999. godine zaista mogli da se suprotstave najmoćnijoj vojnoj alijansi na svetu? Ili su bili osuđeni pre nego što su uopšte poleteli? Da bismo razumeli sudbinu ovih aviona, moramo se vratiti korenima njihovog nastanka. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, ostavi like i pretplati se. Za tebe je besplatno, a meni znači mnogo. MiG-29 je bio jedan od najpoznatijih sovjetskih lovačkih aviona, projektovan tokom hladnog rata sa jasnim ciljem. Da se direktno suprotstavi američkim lovcima četvrte generacije, pre svega avionima F-15 i F-16. Kada je krajem 80. godina prošlog veka stigao u naoružanje jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva, bio je to ogroman tehnološki skok. Radilo se o izuzetno brzoj letelici, prepoznatljivoj po neverovatnim manevarskim sposobnostima u bliskoj borbi, koja je izazivala duboko poštovanje zapadnih vojnih analitičara. Međutim, u realnim uslovima rata, efikasnost jednog lovca ne zavisi samo od njegove maksimalne brzine ili aerodinamike. Njegova stvarna moć u modernom sukobu određena je radarskim sistemima, dometom i vrstom raketa, elektronskom zaštitom, obukom pilota i pre svega sistemom navođenja sa zemlje. Avion sam po sebi ne ratuje. Ratuje sistem koji stoji iza njega. Čak i najbolja mašina na svetu postaje ranjiva ako je odsečena od logistike, ako joj radari ne rade kako treba i ako nema podršku modernog odbrambenog aparata. Upravo u toj činjenici ležala je najveća tragedija jugoslovenskih devetki u proleće 1999. godine. Prema dostupnim podacima, Jugoslavija je ušla u sukob nakon gotovo decenije međunarodnih sankcija, ekonomske izolacije i opšteg sloma državnog budžeta. Ratno vazduhoplovstvo trpelo je strahovit pritisak. Zbog nedostatka novca i embarga na uvoz vojne opreme, nabavka rezervnih delova iz Rusije bila je gotovo nemoguća. Čak i ako je MiG-29 u trenutku nabavke bio vrhunski lovac, do 1999. godine situacija je bila dramatično drugačija. Na papiru, MiG-29 je zvučao kao ozbiljna pretnja. U stvarnosti, pitanje nije bilo samo šta avion može, već u kakvom je stanju dočekao rat. Prema vojnim analizama, većina jugoslovenskih aviona ovog tipa imala je ozbiljne probleme sa održavanjem. Istekli resursi pojedinih agregata, neispravni radari, problemi sa sistemima za elektronsko ratovanje i nedostatak delova za kritične podsisteme drastično su smanjili njihovu borbenu vrednost. Piloti su imali drastično smanjen broj sati naleta u godinama pre rata, jer goriva često nije bilo dovoljno ni za osnovnu obuku. Kada je kucnuo čas da se poleti u susret neprijatelju, jugoslovenski piloti nisu sedeli u tehnološki besprekornim aparatima, već u avionima koji su patili od ozbiljnih tehničkih nedostataka. Nasuprot njima stajao je protivnik koji nije napadao samo brojnim informacijama,
već sa potpuno integrisanim visokotehnološkim sistemom. Mnogi smatraju da je najveća zabluda u javnosti bila vizija rata kao klasičnog vazdušnog duela, takozvanog dogfighta, gde dva pilota kruže jedan oko drugog i nadmudruju se u vazduhu. U modernom ratovanju krajem 20. veka to više nije postojalo. NATO snage su delovale kao gigantska koordinisana mašina. Iza svakog zapadnog lovca koji je ušao u naš vazdušni prostor stajali su radarski avioni AWACS, koji su sa bezbedne udaljenosti skenirali svaki kvadratni kilometar neba. Pored njih delovali su specijalizovani avioni za elektronsko ratovanje, satelitska podrška, radari velikog dometa i sofisticirani komandni centri. NATO piloti su znali poziciju jugoslovenskih aviona u sekundi kada bi oni napustili pistu, dok su naši piloti često leteli u potpunom informacionom mraku. To nije bio duel dva aviona. To je bio sudar jednog iscrpljenog sistema sa najmoćnijom vojnom alijansom na svetu. Ono što je sigurno jeste da su u takvim okolnostima jugoslovenski piloti pokazali neverovatno profesionalnu etiku i ličnu hrabrost. Kada su naređenja izdata, oni su sedali u svoje neispravne letelice i kretali u misije koje su, prema mnogim procenama, bile tehnički neizvodljive. Po pojedinim tvrdnjama iz vojnih krugova, u nekoliko navrata piloti su poletali, a da im radari u avionu uopšte nisu funkcionisali ili su se kvarili odmah nakon poletanja. Bili su meta za neprijateljske rakete dugog dometa lansirane sa desetina kilometara udaljenosti, izvan zone vizualnog dometa i izvan dometa zastarelih raketa koje je MiG-29 nosio. U realnim uslovima rata, avion koji nema ispravan radar i koji je elektronski ometan sa svih strana postaje slep. On ne može da locira neprijatelja, ne može da uzvrati vatru i nema vremena da izbegne nadolazeću opasnost. MiG-29 je bio stvoren da se bori kao deo velikog sistema. A 1999. godine taj sistem je bio oslabljen do krajnjih granica. Vazdušni prostor bio je potpuno zasićen neprijateljskom elektronskom opremom koja je neutralisala svaku šansu za ravnopravnu borbu. Pa ipak, uprkos očiglednim vojnim činjenicama, stvoren je mit koji živi i danas. Zašto mnogi ljudi i dalje vide MiG-29 iz 1999. godine kao legendarnu, nepobedivu mašinu? Odgovor leži u potrebi za herojstvom u trenucima nacionalne krize. Ratna propaganda je morala da ponudi simbole otpora, a slika usamljenog pilota koji u moćnom sovjetskom lovcu uzleće protiv stotina neprijateljskih aviona savršeno je odgovarala tom narativu. Nostalgija, dramatični video snimci i priče o prkosu izgradili su kult oko ove letelice. Javnost je želela da veruje da imamo oružje koje može da napravi preokret. Ali mit o MiG-u bio je veći od stvarnosti u kojoj se avion nalazio. Kada se pogleda hladna statistika srušenih i oštećenih aparata, postaje jasno da reputacija aviona nije mogla da nadomesti nedostatak održavanja, modernizacije i taktičke podrške. Kada onda na kraju odgovoriti na pitanje koliko su zapravo vredeli ovi avioni protiv NATO-a? U idealnim uslovima, sa punom logističkom podrškom, modernizovanim radarima i ravnopravnim odnosom snaga, MiG-29 je bio smrtonosno oružje. Ali u specifičnim uslovima 1999. godine, pod teretom višegodišnjih sankcija i protiv apsolutne prevlasti u vazduhu, njihova stvarna borbena vrednost bila je svedena na minimum. Ne može se tvrditi sa potpunom sigurnošću da bi čak i potpuno ispravni avioni promenili konačan ishod vazdušnog rata, s obzirom na ogromnu brojčanu nadmoć protivnika. Njihova vrednost nije bila u tome što su mogli da zaustave NATO. Njihova vrednost bila je u tome što su pokazali
koliko je skupa razlika između mita i stvarne vojne moći. Piloti su imali hrabrost, ali hrabrost nije mogla da zameni radar, gorivo, rezervne delove, modernu elektroniku i ravnopravan odnos snaga. Priča o jugoslovenskim devetkama je zapravo priča o dubljoj lekciji koju je država morala da nauči. To nije svedočanstvo o neuspehu jedne letelice, već o slomu jednog sistema koji je godinama zanemarivan. Da li je Jugoslavija izgubila nebo 1999. godine zato što nije imala hrabre pilote ili zato što je godinama ranije izgubila mogućnost da modernizuje sistem koji ih je trebalo zaštititi? Odgovor na to pitanje krije se u godinama ekonomske izolacije i pogrešnih procena koje su vojsku dovele u poziciju tehnološkog zaostatka. Herojstvo pojedinca nikada ne može dugoročno kompenzovati sistemske propuste države. MiG-29 u Srbiji nije bio bezvredan avion, ali 1999. godine nije ratovao protiv jednog protivnika, jednog aviona ili jednog pilota. Ratovao je protiv čitavog sistema satelita, radara, AVACSA, elektronike, raketa i političke moći. Ostaje pitanje kako bismo danas gledali na te događaje da je sudbina bila drugačija. Ali istorija ne priznaje pretpostavke. Ono što ostaje iza tog proleća jesu spomenici, sećanja na pale letače i tišina iznad aerodroma sa kojih se nekada poletalo u nepoznato. I zato, pitanje nije samo koliko je MiG-29 vredeo protiv NATO-a. Pravo pitanje je koliko vredi hrabrost kada država nema sistem koji može da je prati.